Nga sing Blai ke hambai sini media groups ro sini kuchar ma bai sini je group perwi borok kya tamni ke bono blai ke aboni bagai blai hambai ya paro buskang 12 tarik Julai Tripura Employees Federation ni kobong ma bai o TTADC ni Khoroktham Rokno Borom Rinai bagai sini kaisa program 12 tarik Julai 12 tani simi abo जों जेंनानि फारसेङाव थां दङ आबोनि बागै जों Tripura Employees Federation Sadar District Committee Rokno Borom Rinai Khoroktham Executive Member kotalno tai mo Sadar District ni joto DEF Borom gonang members rokno jotono kobok hor jawo tini employee federation ni je tanai bono borom rimani pandawo khakula sakai khana phainan bagi borok na jotono kobok jawo sar or sab phanai khana ni je pandawo belake hambai khana ni pandawo sini chief guest hisabe borom gonang BK Rangkhol honorable president Tripura Motha Politic Party. Tai bono lo haina haitebo phainai sini chief guest Jagadish Deborma honorable chairman TTADC. Tai guest of honor hisabe sini borom gonang Onumesh Deborma honorable MLA leader of opposition Tripura Legislative Assembly. Boni lo sini borom gonang Puno Chandra Jamatia honorable chief executive member TTADC. Tai boni lo special tebo tongo sini Sri Sunil Kaloi Bwkhaktwi president of TF Tripura Employees Federation. Special guest hisabe sinaro tebo sokpainai borom gonang Ananto Deborma honorable executive members TTADC. Borom gonang Ravindra Deborma honorable executive member TTADC. Borom gonang Ronel Deborma new honorable executive members TTADC. Je borok Khoroktham ni no khana borom yafar jagnai borok Khoroktham no. Boni ulo जों invite khlaikya special guest hisabe borom gonang Bwkhaktwi Deborma honorable MLA Tripura Legislative Assembly. Tai borom gonang Ranjit Deborma honorable MLA Tripura Legislative Assembly. Tai borom gonang jog Swapna Deborma honorable MLA TLA. Borok sinaro gas hisabe joton phainai tai bo जों oro invite khlaijak tongo je senior citizen ex employees mo sodor je tongnai rok borok no जों khawarijak boni lo जों sodoro je 5টা block tongmani Tripura Mothani block sini TF ni bo 5টা block o block rok hingkai Sikna block Mojlispur block Mandai block Mohanpur block including Blackard Wakinagar Bujangnagar block tai yango Mojlispur block oroni Tripura Mothani 3টা wings jemon Tripura Motha ni president block level ni tai YTF ni president TISF ni president TWF ni president borok no bosoi special babe borok no aro nabrai hisabe जों kasarja awaike जों प्राय 600 delegates with the senior OTT also performed. अच्छा टाइम इनका तो सुख करो मुझे Sini time hingkai hana dipor thik 12 tao जों sengnai bone pore 3:30 apro जों abona end kina abahai wancho खाइने मुंग के सर mo thai hingkai Sosindra Memorial Hall Lepunga Community
दा थाजोंबो डेट चामान किसा बाय मिस्टेक निका डेट 12 तारिख sorry 12 तारिख जुलाई जून 2023 tay program bo tama tay kok group ni kedal jak rok tama rok tong kanani programo sini kok brok ni hukumono naraknan mage mo samung te samung o program bo sen gerajak employees federation aboni mo state level ya kanani program hungkai Sadar political district ni program o jago जों मनो कसarmung जों जे सेबक खालायनाय राव जों आगे रखसिनि सेबक खालायनाय राव डिमान्ड आवर जों किन्तु आबैया जों जे त्रिपुरा एमप्लॉइज फेडरेशन हंगाय जों त्रिपुरा मथानि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन हिसाबै जों जे चिनि त्रिपुरा मथानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जोंहा नो पिउरलि फुल्ली जों आबनो सापोर्ट खायो आबोनि लगे लगे जे tabuk sini ekta kesarmung kai Tripura hayungo sini kok borok sanai rok ni je language abo state government ni language kintu script ni bephar tui government tapsu jora kono phani haibano sini demand tongo especially जों romance script जों a demand no tui जों teibo sini biskang digo sini soba ago hoitlang मार्च रक दा दं नों sini March kana mass meeting kono khaya direct hall kisa 사르나 신용 기사 acha ang hingkai Tripura Employees Federation ni state level ni vice president ebong Sadar political district ni incharge Pulendra Depor Ani Mungkai Shukram Deporma GFNI General Secretary. Ani Mungkai Usasona Deporma Sadar District Political DFNI Vice President I O Khanani je President Program ni Chairman bo